Salamatsızlar mı? Salamatsızlar. Kandaşlar, salamatsızlar mı? İyi bir yol okşuyordu. Baskıla, ağaylar. Gece geldin basargılı çoğu. Bismillah. Bizim göçü. Gece gel. Karman gece. Daha bir gece var mı? Yok. Gece gel buna gel. Gelmez. Ben kündele açıyordum. Gözü görünce alınlar, gözünü aşkılar. Gelmez çok olur. Yok, karma yok. Gece gel basınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çok yol olsun. Nereden bir? Nereden kapma? Ana. Bas koyun. Gecekeler baskılar. Buna qanday yo'llar ay? Hurmatli jurnalistler, bu yo'ldan TT Gren zavoddan trolleybusning konечный остановкасына шейін 5 kilometr. Eni 18 metr. 6 tilkeli 3. kategoridagi yo'l. Trotuar 10 kilometr. İki жағынан 5-5'ten. Bu özümüzün жергілікті бюджеттен қаржыланды. 3 ayda bitti. Bu kichik yol boyu. Buna gördünüz mü trolleybus'un liniyası. Bu жақ полностью park болады. Мынау жаңағы Aslıbek Cembekov'un kafesi. Buzulu aldığında buradaki park болады. Мына жаққа park болады. Жол жақты өзеке. Нормально oldu. Basın өзеке бері басыңыз. Болды өзеке. Rahatsızlar mı? Qanday yol öyle? Ağay, bir prozbam var. Maşinayı koyuyor bağlı. Allah. Maşinayı koyuyor bağlı. Mınaki sonun yol bulup kaldı mınaki. Tatnakay olup, trotuarı menen. Mınaki. Topka degen bilmeysizler. 1, 2, 3 bu жағында 3 palasa, narı жағында 2 palasa var. 3, 6 palasa var. 6 palasa. Buna qarаңыз. Bizim Nostun yolları 6 palasa olup ketdi. Ава, мына проспект болып қалды. Енді Құда қаласа мұны төраға атын өзгертелем, статусын проспект қылып берелі. Бұл көше өтшіда. Ем азыр проспект қылып атын статусын өзгертіш керек та. Мынаки қараңыз шыға, қандай соның болды, қоғыз көше болды. Мына ұшыға талаштым да сіздерденші. Мына қараңыз, қандай соның болып қалды. Ел дағы разы. Аллах Таала ушу жолубузду куттуу, берекелүү, ак жолтой, жакшы жолдордон болуш Кудайым өзү насип кылсын. Шаарыбызга дайым өнүп өсүү болсун. Кудай Таалам бүт тараптан коргосун, жакшылыгын берсин. Ушу шаар жетектеп аткан мэрибиз, жалпы коллективиз ишиңиздерге ийгилик болсун. Аллах барча рахмат. Агай kaçan жууп бересиң агай жолду? Болду. Сиз айткан жууп бересиз. Агай качан жууп бересиз? Азыр эле жа баштайлы. Көйгөйүбүздү уксаңыздар жууп беребиз. Мына жаңы мэри келип өзүнүн работниктери менен чоң далай немелерди басып өтүп, давандарды, тар чейир жолдорду бузуп, мындай жакшынакай жолдорду салып атат. Дайым ушу элдин патасын, ак патасын алып жүрө беришсин. Ушу улууларды сыйлаган кишилерди жол көрсөткөн жакшынакай мэр боло берсин бизге дагы, мындан ары дагы элге ак кызмат кылып ак патасын алсын. Учу кыйры чексиз журту болсун. Эли болсун артынан ээрчиген. Дагы эмне дейсиң, мөмөлөп көбөйгөн эли көбөйө берсин. Кырманы даңга толсун, өрүшү малга толсун, керегеси кең жайылып, түндүгү бийик көтөрүлө берсин. Жолу мындан да даңгырт болуп ачыла берсин. Ден соолугу чың, өмүрү узун болсун. Allah. Sağ ol.